Rainbow Mizo Channel kan lo lom le thau chawa voin hi July ni som thum hania thlir tu le ngai thatu jong jong te du sakna chibai kan buk thau chau ani tuntum chu Israel-Palestinian boina chungchang bik hi focus deu kan tum dona United Nations kai khroina hnuaya le France le Saudi Arabia te malak nain Israel ram thendarh tumna haumeka chu true state solution tin soi ania enge chan ti tele eng tiangin ngen tum ti te kan thlir don hane heti rol hian Ukraine indona lamponga thutharlian tak tak kauma chu toy tein kan thlir masadon hane amasa in kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau hane US President Donald Trump indona ti top nana nisomemo nisom panhi ma chau Russia laka hian pek ani donani ti apona wang khan Russia lamin thoman ron nei zui veta zat maya President Vladimir Putin tilawa chuan Russia top official zinga Dmitry Medvedev hi aming country jinber po ani mai thaya President te po lo ni to in tuna hian National Security Council Deputy Chairman ni na hachel meka President Vladimir Putin nen po in thian thale in himnai tak ani bok ani tichon Trump pan niso matranga nisom panhi vel Russia tan hian remna siama indona ti top turin hun kapedona ni ti asoi kha Russia chuan an hlawak lo ti lantirin chanlet na thudeng khong tak kan ron nei ta hane kan soita kanga Russia ramin relbol na mipoimo tak mai Dmitry Medvedev chuan US President Donald Trump chuan Russia ne na kanin dona nai taka haron chopta ne hati Medvedev hian asoi jaldan chuan Trump hian Russia laka ultimatum game ha khelmeka chuchuni somnga mo ni somemo po ani thaya mase he game ha khelna hian Trump hian thil pani chiang taka asia tanga yani pakhatna chuan Russia hi Israel ani lawa Iran po ani lo bokani ti hi asha turani ati hebaka hian Donald Trump an ultimatum pani halo siam to ni somnga chungin Russia hian indona atop san turani ti le tuna Donald Trump thunun hungber ni soma tanga ni som pani chungin Russia hian indona ti top turin inram na hasiam turani tia hasoi chu ron soi langin Dmitry Medvedev chuan heng ultimatum pani le ultimatum thar lawama piang hi Russia laka chawna hlawm le indona lampan na kong hania mase chu indona chu Russia le Ukraine inkara ni lawin aram nen ngeya kan indona tur kong chu azome kane hati heta tanga chiang takalang chu Russia hian enganga hun khirpo lotong ma sela Ukraine indona anthil tum jongjong te ti hlotlin vek ani lowai chuan US nen in machona indona po anthang don ti hi anem nget ane US President Joe Biden hun lai khan Russia chuan US hi trumtam tak alo vauto ane tichon Biden administration noya Ukraine an thlop lai le Russia do dala US in ke hapen hun laia thil thleng kha kan la thawin harinoma Russia chuan US hi Biden administration noya haum chung chuan US nena in biak na engma an du lawani ti an lo soi photo boka voikhat ma in biak na po an nei pui du lo bok ane Russia Security Council Deputy Chairman le Putin a thian thatak mai Medvedev hian President Trump chu an niam zong in hakalani tin hapua US party dang tele Donald Trump ngai point Joe Biden deu sona tana minglematana akau na thin chu ron mangin Sleepy Joe kongzo thin hi iron zo ve turani lo tin vau khan na hajiak telbok ane hemi malok hian Medvedev hian Moscow hruaitu te hian President Donald Trump ultimatum te hian Russia ngenga chhun lawani ti chiang takin halo saitoa Russia chuan Donald Trump ultimatum hi kan kher lawani hati tichon Medvedev hian Donald Trump chuan tuna athil ti meka hian Washington le Moscow in kara ama jongjong aya thil thalo jok thlentirna tur kong chu azo meka Washington chuan ramchak lo jok teranang te halo bom towa Israel in dona thuk taka in rolin rampakhat sipai po ni lo firfiak bol aruk ka tom khom te mun than khata halo bom nual to boka
มาเสจุดยังจูรัสเซียฮินิลาวตีอาเซียตะปอยมัวอัลติมาตัมเกมฮับเลยแม็กเลตูน่าอากงโจลายฮิอัตลักแข่งละวันนี้จวนรัสเซียเลยูเครนอินดาวนันิลาวินอิสราเอลเลอิรันอินดาวนัปอนิเฮกลาวินมอสโกเลวอชิงตันอินการาอินเบียกนันไอตูระปลายติรนิลาวินmilitary power manga palai ta thucha in kan tirna hun chu kan nei ta hlea Moscow le US in donalam tluang Donald Trump hian azo me kane hati Russia state media TASS news in interview an nei na Medvedev chuan President Vladimir Putin chuan US President Donald Trump hi amumanga acheng me kane ti hi hangai danania kai chuan mumang satlia po ni loin mangchia an mang me ka kangaya tuna hian an du thusam le an mangchia tang hian han har chuak lawani chuan atlai lu tukang ti hlom tak ani to ni ati Ukraine in dona chungchanga US o kan ngai thangun veu towa Russia lampo tuna hian army poimo berber top diplomat te an tong chuak meka President Vladimir Putin ber chuan thusoi lanai chialo ma sala ama ngeng ngai tak tak tu le arin rolberg te an tong chuak meka Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Donald Trump hian ngai tuana fingtak anai thina mase tuna chuan western ho thanga ain talok meka khovela nadji zirtirna hlom tak rontung nung tu dictator nunrong tak Hitlera zirtirna chu western ho rilruwa hian chonun tharle animeka mase heng nadji zirtirna hi Russia chuan ama chawin hebial pumpuya hian habei mekani hati chutiang nadji jimawanga ril ru thalo tak putu te control na hnuai atang chuan Russia chu voitam tak vau hani towa Cold War hun lai atanga tun thleng hian in biak na hi Russia chuan ala thang zela chung in biak na te chuan in dona lo thleng thailaka in venna tan thil tangkai tak anti thina in do pui pahni na azo nuwa khan chutianga in biak na le in palai ton na chuan athil tum te ti hlot tlingin in dona lian jok athlen lo nan thil tam tak alo ti to thina khani khat chunglak dilawin kum khat chuang in biak na chuan ra tha te alo chua to bok thina ne masena jijimin halu chilmek western ramta chuan chutianga thil thatak kan ti thin chu an hlota nadji jirtirna laka hanin ve na po a chetan ta ne hati Lavrov hian asoi jaldan chuan President Donald Trump chuan in biak na dialogue chu aron hongta ti chuan Donald Trump administration ne na in biak na kan nei hian khothang rama hian miril rudik tak pumi anlo mani ti atilang thina mase tuna chuan chung in palai ton na le in biak po na chu ti to pania European ramdang te thanga US chu aok tran meka chutiang alo ni chuan Russia hian du than tur dang kan nei don lowa tongka ni lawin ral thuam hlom tak tak manga sipai te in chan ton na chu alo thleng trepa chu kong chu US in biak na kong a pension atang khan kan zo tran tame kani ati TASS news chuan President Vladimir Putin chuan US thil soi jongjong laka hian engril runge putti asoi du lawa mase Ukraine in dona ti hlotin ngai ngai tum war gol te chu len chua atum don ani ti asoi non lea heiba ka hian US tana red line chu angai reng halania Ukraine atang hian US ral thuam manga Russia ram chung bei ani chuan Kremlin chuan US hi hein dona hian direct in rola kan ngai don ani hatibok zirchiang tu ti maila analyst hotele war expert ten han soidan chuan President Donald Trump deadline siam nisom atanga nisom pani hi alo thlengani chuan rekna chikrang krang mangringot chuan Russia hi danbe thayani lo ti US le western ramta hian han khaching towa chuwang chuan anral thuam supply te manga Russia ram chung an bei hi han phal sak mai thaya chu hun chu Russia hian lo thlengai tura angai bok niin hriata Putin anena in heng hai tak tak Russian top diplomat pani te thu sei tang hian chu halang chianga ti chon Russia in a chan le dan tur le alo don son dan tur po an thu sei tang hian chiang takin halang boka Ukraine in dona an thil tum te ti hlotin thailo ai chuan NATO tangrol pol tele US nena in dona hial po ma chon turin Russia chuan a huama nungtol atum lo ti a chiang ane antibok Russo-Ukrainian War battleground lampanga thil thleng chu chip chiarin kan thlir lo mai nga Ukraine sipai ten drone roll mangin Russia ram chung mun rang han beya rail station te han bomboka heti rol hian Moscow sipai ten Ukraine khopui ranga air strike an nei bok ane tichon hetianga Ukraine lama boina lian tak ain mun chomek lai hian
Israel chuan ram sang la ka tangin dodal na ama chon belzela United Nations thilti thaina manga Israel thendar tumna hom tameka Europe ramtale US hi Ukraine indona lampanga thokho thatan viauma sela Middle East boina Israel chungchang airo ngaidanin person tak anei thung ane ram thran na true state solution tia hansoi hi Israel tan chuan thilomom tak ani don mi alawa amma kha chuan Israel hian Palestine ho tan rampek hi halotum fo to thina United Nations sapo kumsang khajakwa somli le pasaria khan Israel-Palestinian UN partition chu pa saloni to bok ane masa Israel chevela Arab ram te hian Israel ram thrana an threnom loka Palestinian ram din chu handu ngailawa khovel ram sang le United Nations meupo in rolin Israel le Palestinian te boina chinfelna tan true state solution hi ngai tua aloni towa hetianga Palestinian hotana rampek thren antuma piang hian Arab ram tangrol polten in dauna anchok chok zia ti thaidau tho hania chu tuna Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu an Palestine te hian kan kiang ram nei ve hi anthil tum manilawa Israel noi bawa Palestinian ram din hi anthil tumani jokani tia tuntrum boina chungchanga po asoi chua fauna chan hi ane tuntruma true state solution conference an nei chungchang po hi chipchiar taka ronthlir lo chan kan naya US hi Israel kianga ading tlang zelani chuan tlang turangai anilo ane engpo ni se atlang puin hansoi thok taila July ni somni pariata tangkhan United Nations headquarters New York True State Solution Conference chi UN kai khroina hnuaya le co-chair antimaya hemitana malachakber tu rampani France le Saudi Arabia kai khroina hnuaya neitanania he conference chi July ni somni pakua ni jan thleng khan nei ania June tha dai to khan he conference chi nei anlo tum towa Israel le Iran indona wang khan ti khotlai ania tichon July ni somni pariata tanga ni jan thleng khan he conference si nei anita hani Reuters sin han report dan chuan he conference sa han tumber chu ram thu nei na nei pahni din na tur kong mumal takasiam hania chu kumsang khajakwa somli pasaria Israel-Palestinian UN partition be chanati hantum bok ane chumiom zia chu Gaza te West Bank te Israel rambung thran khat ta chu Palestinian ho rama rinlu tin independent rampani Palestinian thunai na le Israel thunai na ramdin hantum don ane tichon pani na chuan Hamas ho ral thuam ti bo ti maila disarmament of Hamas tinia Hamas ho ten ral thuam han keng to turani lawa tichon pathumna Palestinian Authority siam thatle anidona Palestinian mi puitetana rural tu tur Palestinian Authority thardin hantum don hane tichona dota chuan Hamas ho ten anman zongjong chua zalen ania hetiangan ti thaini chuan indona top nuwa Palestinian ram kalzel dan tur ruam hana siam te hatel bok ane nimin piale nizan thlenga True State Solution Conference an nei na hian khovel ramza somni chuangzat ayo palai te ankal khoma mase Israel United States chuan he conference si boycottin ankal dulo ane no chua thai tolo Muslim tam tak anram chunga cheng French sarkar ayo palai French Foreign Minister Son Noel Barrot chuan True State Solution rampani dina remna siam lo hi chu kongdang than tureng ma aom to lawani tin hapuang zara anthil ti hi kaltlang puitum viau ma sela UN conference an nei na pungkhom po hantam viawa ramza som ni panga chuangjat pungkhom ni ma sela Israel US chuan he meeting hi han boycott awangin a hlo chamhol tia soi thei chu hanilawa Prime Minister Benjamin Netanyahu kai hruai Israel chuan conference hi azawain anol veka thildik tak reality be chana thilti engma aom lawane hantia Hamas in civil mi anman te ven himna lampang UN hian ngai sakna pakhat ma anei lawani tin an pulet nani US in hemichung chang han do dal na hi chu nimin lama po kanron report towa diplomatic lama malakna tam tak te mitang in thleng tona chua zalen ani theina tura in biakna kalpui mek te in ka haina thuthlung nei tura ruam manna an siam jongjong te ti chevek tu chu he conference an lo hoi hot hi ni tin US chu atel don lawani tin han lo puang towa a hlok lawa tuna hian hetiang lo buat sai hi thilhun lo takani tin
US State Department chuan thu chua an siam to bok ane ti chuan om zia bera chuan stakeholder lian ber pani Israel le US te hantel tak lo wang hian United Nations le Saudi Arabia te France ten an kai hruainan hnuaia he conference an nei hi thatakin thlop ma sela dan hnuaia dik na hanei talawa mason na tak tak aom thailo phata ane hetiang ani role hian tun hi top na halani lawa September tha hian UN General Assembly nei anidona chumi huna chuan two state solution chungchanga hian vote la kalani don hane The Associated Press in nizan lama report an pek dan chuan UK sarkar dinglai Keir Starmer kai khruai chuan pressure na tak atok meka ami puitela ka trangle a party chunga trangle opposition party te trangin norna na tak mai adong meka ti chuan Prime Minister Keir Starmer chuan summertime cabinet meeting ha kauta heta hian true state solution chungchanga British dinnatur chungchang han soi hoa hemin huloka hian UK chuan September tha hian Palestinian state an pomdonani ti an puanga Massachusetts Israel hian Gaza in dona ti topna lam hoya malak na anei lawani chuan he thil hi kan ti chau donani tin han puanga UN tran puina Gaza tamjok lutir rem ti turani ti te han phut boka Prime Minister Keir Starmer chuan hunrei tak chung o tur in rem na het tak an nei lawani chuan September tha UN General Assembly a Palestinian state hi kan pompui donani ati Israel Foreign Ministry chuan rang takin hei hi haron changle zui ngala nizana vek khan tundin muna British sarkar thutluk na in thak danglam na hi France malak na le ramchunga politics lama norna wang ania mase heng thil te hian Hamas tan lom man hasiam sakdona Gaza in rem na siam tuma malak na zongjong te miman chuazalen thaina tur framework chu ati chevek ani tin thu chua an siam zui ane Tichuan US President Donald Trump point Air Force One a chuan don lai mekin chanchin bumi ten han zona changin aron soi zui ngala kaini chuan Israel ram trender da chungchang hi voikhat ma kan la soi ho ngai lawa chumi chungchanga chuan ngai dan po ka nei lo hatia ma se he thil hi British hian ati chuan Hamas tetan lomani pe ka wangin khesiam sak ini ngai donani hatia he thil hi Macron ngai dan hania chu ngai dan chu anaya thianga Starmer hian Macron ang bok hian ati ve nge yang ti karinga chu poilawa mase ka pom turti na ani chuang lo boka hetianga Israel an nor hian Hamas chu lomanan pe ni ti nani ati engponi sela history thui tak thirle tila Israel ram halopian tiratanga an chevel ramtene na harsat na hanto dante Arab ram sang ten an dodal na satjiat tele tunan boina kalme ka po hian Palestine hoten Artificial Intelligence manga thala kan siam danglam nasataka han thedar tahi mani poin lofin fiat thei aniveka AI chuan no pangril tram thala kan thedar tam tak te mi puita laka chenra thak tak tak thleng thren khat tahi Ritachane tin hanron soideu zela chumiom zia chu thalak siam chople ti danglam maninwal hlom tina ane Arab ram tele Europe ram thren khat ten Israel han pu chiat na hi kong tam taka chuan adik na chin homma sela uchuak taka pu chiat na hanto me kero hi chu chiang takin halang thunga khovel khoi muna po hian in dona achho hlek chuan atur na saber chu mi puite haningai ngai thina Gaza in dona po hian Israel sipai ta chetna wanga Palestinian mi puiten an torna hi atam viawa mase Hamas ho ta hian Israel mi an thren ta chu tun thlengin an chhuadu chuang lawa remna kongjonga in biakna po andril ru hanlati khautlat boka Israel sipai ten nataka an normal lo hi chu du than tur Israel tan hian awang viau bok ane mase he tiangkara hian France te Saudi Arabia tele ram sang ten True State Solution Israel ram trender na han boi pui mek hi ti hlotlin an tu mema bangle khovel laka thiam an chana turin Arab ram sang tangrol poltenen thu chuin trom an ron siamta masen thu chua hian Hamas ho laka thu pe ke ro chu pakhat ma hom lo thunga an thu chua chuan Gaza indona ti to pani thaina tur chuan Hamas sian Gaza an ro rel na chu an top san angaya ral thuam ta chu Palestinian Authority te hena an hlanangai boka international engagement le support nen Palestinian state thunai na neizau takle zalen tak din tumna nen ain mil leni tin an thu chua hian an ziak langa ma se tingai ngai turin or dare ro chu engma an siam lo thung ane
hei baka hian malak na chunjom zelania Egyptian Foreign Minister Badr Abdalidi chuan Egypt chuan indona atop nuwa Gaza ven himna le rorel na ruam mana siam dan tur chiang taka hriat ani theina tur le kan nei ngal theina turin indona zovele Gaza stripa ven himna thoktu turte dang ngal ani theina turin Palestinian mi zatam tak chu Egypta training pek me kan ni tin aron puangzui le ta hani heti rol hian France le athurol puiten thu choin trom anron siam chu Hamas so ta hian zom antum lo ti achiang viawa Khanyonis le ache vela poikhoi na hanaya Israel sipaiten lu chilin Khanyonis a hian Hamas firfiak polte tomruk na le ral thuam ne na tran mun an lo khona mun underground tunnel anti kilometer khat chuang zeta thuile meter sompanga zeta thuka an verchu IDF Golani Brigade le Elite ya halom combat engineering unit 10 an muchuaka an ti chia helai verchunga hian explosive device chi krang hengemazat an mana heibaka hian assault rifle hengemazat le RPG te military lam manchi thilchi krang te an manual bok ane Israel ram threndar le true state solution chungchang hetiang taka han boi puiwang hian USIO Israel palai Mike Huckabee po halungoi lo hlea he thila hian keini chu kanom velowa mase macrona thilti hian karma satang khan remna kongjonga hin biakna jongjong chu hati cheveka he thilati hian minbara khai lea ground zero a kankirle towa setback kan ni hi kalungoi lo hleni hati Huckabee hian Emmanuel Macron malakna wang hian indona hmuna kankirle towa kan malakna jongjong ta chu ti thuanopa ti chiat vekani tia asoina hani Tichuan Israel Defense Minister Israel kat boin indona hazo nuwa hian Gaza Strip pumpui hi Israelin azongjonga a control na full security control na nuaya aumdona Hamas hoten dua anhai sakna nuaya aum tolawang hati Tichuan West Bank le Gaza Palestine mi puita chu Israel sipaita ven himna nuaya anom chunjom ridona ne hati bok Until tum hi in person tak anirungot maya True State Solution Conference chungchang hi toite hansoi fialokila True State Solution chungchang hi United Nations General Assembly tunkum September thla hanai tura hian vote manga bu kanidona heta hian pastor chuan simple majority ti ania UN General Assembly a member kaltele vote thak zongjong atanga atam jok kha Thop anidona tuna hian UN member ram jasom kole pathum hanoma simple majority mutur hian athop tu hi azad ve ay tamshet vote jasom kole pasari an mu angai don hani tichon abstention vote chiartel hani ngailowa abstention vote aum chuan abstention vote tellawa vote la jongjong atanga azad ve ay tam thop tu hanom chuan atlang thaibok ane chutiang bok chuan adau dal zonga vote atam jok ani chuan atlang thailo thung bok ane tichuan enge poimo ta kanti chuan UN General Assembly resolution tahi dananga ti thei anilowa mase politics le moral weight nget tak kengtel ania poimo hle ma se dananga chaktaka malature ro chuan harsat na hanaya binding enforcement hantia Israel hian true state solution hi alo dulawani chuan UN hian malakna turanai chunchu military te chetira military action annayemo Israel ka hreknan pekemochu anti thaisang ber hanidona mase United Nations dana hian UN Security Council remtina tello chuan hrekna engram laka ma UN hian apethailowa military action po annai thailo bok ane Tichuan US President Donald Trump hethilan boy pui hian hlutna engma anei lawani tia halo soifo thina chanchu General Assembly a hian tu main veto power an mang thailowa veto omlo tina hania mase UN Security Council a malakna tak kalpui tran ani don chuan RM tina la kangai ta mase UN Security Council a hian veto power halom towa Israel soisel na le dodal na lampang hoi resolution renga US hian veto power among foutrin ane tuna hian true state solution Israel thendara rampani din hantum na hi US chuan natakin hadodala chuwang chuan UN General Assembly paltlanga UN Security Council kut alo thlen huna US hian a veto ngai turangai ani bok ane